If you start to. Okay, ye ma obi bia akwaba e de ba tete mofra online TV so. Ebra so say ye de Ghana nkoso adwumadi sonko no kra e de ebremo. Me ne me a me wo fa me papa ma de nyina enuna na opoku agiman e na ene anope awie yatena se a ye bedwendwen Ghana ho. Me nu mienu nyina ye ba bedwendwen Ghana e ho. Enti no ansa na no aboafo mo soya sene kra sonko a ye de Ghana nkoso adwumadi ne ebrel no BKH agrochemical BKH akwama no ne akofa enioma bebre fi abadwa so enioma bi ti se de akuayo ho nneoma wa wo yekua akuafo ene de mate dende moda mo na BKH abade amamo na BKH akofa product bebre de abadwa so bi ti se dependable na sa dependable no jumadi a edi ene se wadua wo kokoo no na wo di dependable ye guso ama kokoo na sodo ye fa ni mojaduro prekope ebe ma kokoo no aso from kama e de amount osade eye strike super so odi aba eno so no wadua atosode bia wadua na makoje ne ntos ne de keka ho nyina no unya eye strike super ibia na odi guso a ebe ma wo no baye no aye fe e de amount kama ma ukuani no wonya sika aton bi e de bi abo ho ebra na our product bi wo ye fa no Cabasit. Yes. Manpower. Cabasit ni de. Na niji se ma ewo mu se unse ya ye no ni nsuo de ne powder. Unya sa Cabasit bia ebema wukua yo no aye fe kama e de amount. Na ene no nsama ye behwe no ebi nie. Ghana ye wadio ye no Ghana. Yes. O my konkron Ghana. Ebeye yie. Adeshiman Ghana. Ade na kasa Adeshiman Ghana. Na sa wo ye deshie. Sa wo nso obi ase. Ye de hu. Ne shabrofo na se no ne nya Adeshiman. Eno na Republic. Onse Republic of Odo man no so na che so wade no ho. O ye deshie. Ne mo shabrofo no nsa kanena na slave trade monom ne ade wo ho na enye Republican country. Okay. Dina se ye keni usutitira yetaka Ghana adeshiman ma ampa no kre ne se e ya adehie wonso bia se ye de ho itimi dodue dibu hye nom ne ne ayi suban a ka Ghana ki betimi ayi bibia eno nti ena Kwame Nkrumah can say the black man is capable of managing his own affairs. Wow. Yeah. What did he say? Enieme wo ho ni nyansa yesu ehunu no yibiti ahihye enieme nyina na Ghana na yeyese pokura keche ye dabi ye lukra keche Accra atomic me hu se na ye atomic yes ni ye bombs ne ade a na Ghana energy for no sua ekosua omo ye energy hu ne oma no university for no ye establish atomic energy na nkasa ne eme nyina weapons no ne ade kene Bruni bi emeton bi ma ene o ye ne ya be produce ya de Russia no ne South Korea no North Korea no ade ye bi no ke enso yetimi ye bi anti ballistic missiles no ne ade ne nyina no said ye be issue no eposo anase wiem ana efom ke ene yetimi ye de nanso yesuba nti ene de okay I have for na me kai mo say you stream live e o Facebook your social media platform ni na Facebook, TikTok, Instagram, X bebia ubetumi a follow tete mofra online TV e de amaye kama na ubetumi de comment afa ye WhatsApp line so e de aba na ya kenkan e de amawo kama Facebook ho so no ubetumi e de afa honom ama ya kenkan de amawo kama ye be share say na o like na o share na o comment na ya kenkan e de amount kama na ye WhatsApp line no eni ubetumi afre e de wadwenche afa ho no mama ya kenkan e de amount kama 0207
0207170130 0207170130 ubetumi de o comment afa WhatsApp line so na ya kenkan de ama o kama na ansa na no ye twa ye ho ba ye ba de be discuss no ye be pa ho ntoma de akyew ye ba sisi a Mina mimi yo. Eno. Efu na nkwa ni mu no. Osi se wugidi a empe ho akokwa. Betimi ama na maba. Media na mani da so se koko ibi titwa yi ka. Na me ba yo ya odonse. Ana o ka che papa betene kuma se nam se me tene kuma se agede. Mi ja koko yi ho. Ana o se ene wate aduro bi nka. O pa ko bi ato abe. O de ba ya shia kate o. Shia kate. An shia kate. Na nya shia kate no nko a dependable. Eye shia kate. Ana dependable. Ni nyina ya dwuma ba. Yanka mo. Na aduro yi ana atimi ashia kate a tete akum mu a ewo koko yi na so koko majaduru eno ane wuza Na se no na mo na so ntem sa no afi na eno so ubebubu yagu o tank yi mu na wodi nsu yagu hu na wahyehyɛ wo che new gloves yi wahye wo nsa eno nose mask wahyehyɛ wo spares yi uwi a wawo so no na afi watamabo wachi timi nua koko akuafo mesere mo se munni mo ho abro maka na maka ukọ na akwa duro edi akọ kukum wakate dia enua ne hia kate koko board aya aban adwumaefo ama approve say hia kate no ubetimi ato de egu ukoko so anase dependable no anase wuza no ubetimi ato edi egu ukoko so open dosopo etususu a fuani kire kumase emrom bika kire agrochemicals onna toto enura hodo nyina na umpe we opede yin ye polo amantem wasene dikafo obantem anka ka kire jutu so ye kuani na onobaye ebeso na ye fefefe a eye nuro bi ene betimi ama na yeyi we ye friend say savior eye duru a ye dugu enobaye so enye savior nko uhwe we ya to ne din say strike ye duru a eno so ye dugu mekan say atosode ema aboa bie ntimi mfa na no enye den enka enye no nko we me de ma to ne din say slim macho idi ankasa eye impact so ye duru a nani adin pa enu so wudi gu no bae so a na chese abo bi o so bia no obekọ hwe uhwe meti ha nya wura ne gu ha we ya yoyo die hu ri sitiro ogoso a wo sa mezop no wo amfa we ya nka ho a enye die hu wuza so na be ma no bae no anyini prom so we yakuani na ba beto se wontosi wato so de anyini kama na wakoma ye den atho yem enti ope bi ato a fuani kire kumase emrom ko bi ka kire agrochemical shop ono oton no baye hundo nyina makasa afi memakuaye aye de ade ajara jutu akwa babium de batete mofra online TV eso ebraso said yemidi kan ye no Ghana nkoso ejumadi na edru so eye osomfo ohima young me papa ma de nyina enuna na opoku agiman ene de unhu na konwa kase mu ha ono ase ma me de mabre ohima abra na be fa konwa na me de mabre na me so me pensen mu ni bi ma Ghana fo hu de okọ eto ene no se o wabre do ohima betena se na mabre benne wo be fa konwa no enti na konwa kase mu ofia ha de ohima young me na me de mo ekọ na ye hwensem ni bi e parliament apase emra na enoi parliament mra ye omudi abey say majority o a parliament passes your friend say fuel levy fuel levy no dispute minority or more dispute parliament I just say omudi enkomo mpene so and your friend say ato forcing e dey abeto ye politicians enim aka kire eye senate board say munhwe ye no obi anton government property ama eye any politician bia ye rat to force ne no
atofo se ansema wo de aba betum nso no Gege de ka ne. Member of parliament minority and mmra mo so se mu nyina mo parliament na ye kwahye mmra na ma boycott parliament afi honom na wo hwe so ayi no omodo so kire mu nte mmra wo ye da ya be pass ne out ana me boa Ye hwe yi levi no ba. Ye hwe fu no ai se parliament se ye beje ye friend say petro bia ye bete 1 cedi free so dia akọ 1 cedi na me kan say na say levy no na say ekufo adoma ban baaye no sa levy na no moji a na chinchina ndc for se da bi yempene yi levy no yempene na mumu de mosom baaye a mudi bia ba no na eno no mumu de nde ye Ghana for ye nyintum sa eye ye metie for you Adwa say yes enye ne de ya memuro na omampani bia na asaban bia ba opekwan obefa so a obenye sika enti se de ni nsusu ye beduro no na ode abetum na nyame adom ye de nde ye nya no force senka to force kan ya na ye adwuma ti do de komra se bedwafie na ye ne emra se bedwafo a o de oto abama no fie ana ukurum menso makura ase metoma me de no omo no omo gina me no mi nua na em na giatum a chese me no no de ya me bi se bi o nti ye po ye mpo ye mra se bedwani akasare se me no emre mu no ya pene na ye adwuma saa ne ye no afiri aban ahodo fi Rollins so ade bi si ene na ye de ne ya na brofu bi ho political mafiaism ebem rism okay mafiaism ebem eno ne se ebia no mo wo comparative advantage bi to say here clearly NDC for majority no MPP ye ho hwe a enye yi on say MPP de na ye 8 parliament no 7 parliament ne de na o mo doso ena 8 parliament ni mu be pae no pre nyame nko ka nsu yiri fa wo obro mu di ade ena 9 parliament no de ade di pefe se mo pe mu mpo mo ye ho hwio mo betrasio mo ntrasio ye de dodo sa mra no so wo ho omo pass mra ye wo percentage of MPs so wo mo to na mo mu de 88 ena mo de dodo ndi se mo ntrasio Mampinio number ne kire se o mutimi gitum eno na akoba nti in fact sa 9 parliament we no se MPP for ni o madwen so mbe boycott parliament it won't affect anyone affect government no in any way meanwhile me no mienu no ena me de meka se o mu gu yanimu ase o mu gu yanimu ase kire se me masuma mem we the citizens se me masuma mempi me mempi de lawyer me chiao na de bia me hu lawyer no aso na da me kom misia na me bisa no ada na lawyer ma adaro mama masuma se ya no de ntia me ka se lawyer masuma wa mpa nyo ne anom ka se o mo kosom ye na obi a wo kosom onya somafo nje me masuma me lawyer so nko gina ma na mo no temra na se na me hu de bia na lawyer me asem no me ntia se yie minim de nim ho ntina mse ko na da bia me hu lawyer no asore kwa me si asem mi sia lawyer me bisa ene wanchire me mu edu hema omo work out no okay ebia na they may have their own reasons for which I may you don't support men support so mbeko because muko ade a ye beji atuma ye beji atum edimo ko ayede mo an mo na basa na be bia ekoma omo no asore no me madwene kire me se eye percentage of the tum any the speed at which de bill no call ya umugina so sa e passe no atofo se no aka bibi se sisia no niema be se mienu ni na gina so a enti okay why introduce sa bill no me kura no ma dwene yem se enka aye energy sector idie ebia nanka energy minister
ginapo ene de bekro but ebi esikasem no so se de esi hia na ntemti no na wo se finance minister na de ko edi animu and the finance minister de ko no wo se the bill read first time and referred to the finance committee for consideration and report later introduced same day and approved the nkaya o me say o de kwa say speaker agitum wa read na bia o mo de ama committee a concern no na o ma kodwene ho nti se bia ade be chi no mde bebo say na otwe mienu afi na no mba na committee no report no say ehia so o mo gitum mu a na o mu nyina hwe na o ma gi atum ba we ndie na say empepre ho manka mo asem ba me gidi se bia no nti na ma MPP fo no e sori boycott of parliament no ena ebio on se omu yi levy afiri ho no ndc fo no eye campaign tie yi levy o se to na endorse enka me ba bebusa ho asem ne se wa akra okay ka me bebusa wo pa se eto na endorse enti no e wo se omu hwe na Ghana fo ho shire wo mo enne mo de wene ye ene wo mo na hu se yi levy no percentage no o de ko compare we no a se we ni mudu nti so manya trek Ghana fo wie dia omo de compare de here o de compare safu price 1 cedi per omo hu ni se fu ne de animu edu fu we no percentage no animu edu e che no nti ne de be yen say they are very smart and this is how you my very smart pa e de BT MPP for no nti we no omo de BT MPP omo de BT Ghana for na MPP for oh say MPP for na sorry nti na me ka o kansa you omo no so asori no akame no mi enu sie po yempo so ho ye kan kure bi beti aba se NDC MPP wo a na nko mpe because obeka se idachi abato obeba nko beka ye ni because ye heard the previous government what they to no to Ghana for so no even mo na time na mo ye minority no even mo nhwe ekwan a mo fa so a mo sorry aya na fe de mo abade a mo so mo se mu be introduce bia and to Ghana for system when your friend Robin Peter to pay Paul Robin Peter to pay Paul system and on NDC for na play no Robin Peter to pay Paul okay so ye you jemnya do ko shejem jem enti bra wo mu yi free ho no na minority minister na kan se bi wo se de on se yenim se e kada ho enti dum so no na nse kra na manfo si o papa mama aba de papa no se dum so no aye na se nso se de oba nyame adom amasa eno mo hu se e kada ho e ka no so se wonte ka ni wie ya obeda ko enti no so wo de we ne ba enti finance minister ka se e de be absorb gains ibenya a free yen strong CD performance okay a honor your point or Ghana for me so strong CD performance and what him say it means that consumers will not suffer an immediate price hike not just say enya dia petrol no e bia betum animu ya bevan say o toilet no a say be 14 or be 14 13 12 said o my sa na be but wona wo ton ye no aban die wo mu a ye be je from na say enye direct tax a ye tie free meme no ho Ghana for enhu ti say yi levi na da wa and na direct tax a o ye ya na say ye deduct here free o momo account ni and o say direct tax no enipa na wo hunu sese ndi asa wote na na ye ne ya ba so ko tena ka mu ya to petrol mu dia e ko no wo mpo oni choice yes nti no ya na enhyeda enya di ahyase ne ya na kasa beba kakra ba no heterete sisi ukoso fulani asituase na asu ntuase wa na befafo enu ansa na beba topic ne so no mame musa o asembi wa ha okay yi levy no mo de baye no impact be pa na betimi akase say yi levy sika ne e de brown mo de boma o man no me to me makwasi die me de man hu impact dia e kire se yi levy no o mo ka se ye je e dia ko support road yes
me ready bi eno na da na me kana asese musika ka former road and transport minister Uramu Akwata nke me siwo no saa na okan ena me ye nyina agitum se o ene ye ya kwante mpon su ohu enom ne ade nti nyame adom ne ye de be ye ni yie ama ya kwa so adwoa ebi kura ka double road yi efiri he konkra e fa se odu ayi nka dem saa ko edem a ko nkokọ uduru ha gwense asa okra ho to bi se bi ko hu se asa ofiri accident prone zone yeah sure saa na wo ba so a etie na wo ma ya pedwa so de ko suhum no ne edinki agye ni ehunu sampa ye de ayese ya adwa tinkam no mienu enye de kebeye ye de ene motafiri bi kura ke ha no we ni mu di bi na nti no se no saa fuel levy a yebeji which is 1 Ghana cedis no 1 cedi no yo ometim dia ball mine ho bra ana se kamia kwa se yebeji akodi saa no obi e ba oka na bebe wi achi ne hu impact bia se afi bia nko na enipa ye nyini koro no ne yesesa ye mfa ne se ye hu bi da koro a we ye bompa ya ta eche si ibe hunu na emom si ye hu na e de kofa bufuo ne ba no on se saa yi levi no in fact se kom de ye kwa ne so adwuma ne kakra kra manfo hunu sese yi a kan ko ko be so akasa no se no ha yi levi no se de betua contractor seka I'm sorry so on be support no mo tua road contractors no se ne nyina ye kwan na anti e kwan no aso eno na contractor be no si o mu tua me de mi me wana mfo ni bi wo mo pa betimi afre obi sesi a munum enisu a wote ho ba ku bi kura na se kura koda hospital den because all the banker so ko ji ebi mu ji loan no mo de beye dodo na bandada no why ne kwa be 5 years we ntua ma minim ba ko was started last year of the first term of Nanado okay I say 2016 2016 17 I'm say 18 2019 mo okay yeah no J contracts no be see like o man tua na ka NDC abe na say nipa no o say yi levi ye free wa enye ne de ebe ye ne de no mbo o mo manom no o mo namfo mama ne ani bom ene mu na mo ne enti me hu se o mo hwe ni yie se o mo de ebeboa ama ye de tua energy sector e kanwa enka eye by se be pepepe ye o mo bedi no kra ma Ghana fo no ena de ba ko wo ma na me kan se wo se gainsa see the performance no be ma ye nya no ena be kire gains are CD no performance no to be absorbed by the gains made from the strong CD performance okay strong CD performance konya weak CD performance and say that say ma be that is to force okoya na oba eno nti na make say ho no ehu emaye no eno wo say consumers so yen so far price hike immediately okay na udi immediately no buy na ne later e be so and na come be say ko se me du pe brato see the na ho de ko for my omo hwe omo ni omo yi omo hwe like I said they are trying to trick Ghanaians as omo yi so omadwene wo ye so style bi ana me boa administration wa anya smart ya obekech the administration there eno nti ne ka say ye di fie nyansa ene bu man nyansa ne bu man efie kakra suku kakra enye de wonko anim na atam ya nti na de bia nkofo bia na bi ti wo mo buku so nko a o so di fie di awo no eye yilevi was so ye fra ye obi ado eye obi ade yilevi no mo ye fra no mo ya ade nso mo kan o ma ye na eno kamia koye se Ghana for ka se previous government ni ba o introduce sa levy CB chinchina mo se yempe enye mu try asem boycott an kasa ne bae nanka mo de mo boycott ye ya e bae ye ya mo so mabai enka ma mo tiri mu kura da se mo be the tax bi kura be ba beto Ghana for so sana Ghana for ni bi ka ufa social media platforms ni bebre so ukokrom na utie ensem a Ghana for kan omo so saafu level we de debi Ghana for se omo mpe enti aban ni ntwam onhwe no ntwam kra omo so omo mpe na tax be na ngompe tax be na omo mpe mbisa Ghana for tax ni de we are born to pay enti o se Ghana ni bia na adwen se nyina kakra ebetua na me problem a emma Ghana tax tua nya makono ne
yetua na purpose no ya mfa anye no akwasi buroni na ka se di betua energy sector kano mame enka bai buronya ubese ko men eka ye de nka be hu ba bia beba motimi ya calculate say expected generation per year no be 5.7 billion dollars or Ghana cedis cedis so okay nyame ya dom de ana chese ke de won nyina betuetue ndizie nya sa 5.7 yinkwa for 4 years enye sika keto ena expectation de mva nje betin ya drop ya na be exceed it is a drop be 5.2 kura monya ade se monya ade na mum si betua obehwa afi yenya gains ne pe no ka no mo sha si etua se fa si etua se kan yetua third year fa so nyame amoa yehu ba bi e be fa na aye afifa bi mo sase no ebe mu no afi on said that you say education for OSPC education ene Ghana health okoho no wenya report say staff ni bi edisika over 2.5 billion 258 million cedis say enunum bi no se ka bi da hona ban bo no modern no tepe obabu sika na no e de akoto se consolidated fund aboa oman no asika sem agina so da ache no na manfo ahyase ne de nsabe ngumu nu enifa ni kura mu se oda ya aka se ye de ato oben se ewo ha se ne nsa ne goba na yisi na obi de nsabe ngumu no wogina se wo si na ya na enra na ye program na me ne wo ka no ya na ye friend say auditors no ya na juma bai pa no mudidi boa Ghana fo how the auditors ye wo kronobo bi a syndicate okay kronobo ba syndicate yeah just ubi anim indi se ko ye woncheni level ya na eden se ubi hu na chiri because ayana sometimes no scan bi wo hono ma ebeba no na nipa ba ko pene so wa fiska no na aye he ye hu de ebekwa akosi biom na aye ewa na ye nya ne case na ewa na ye dum no me pese mbusa asa ya na enipa bi mu hyehye ase ana ska no ye chema obi a bi ntina ya na ye hu because ye wo krom ha ye nim sika afifa nkofo na ase a ye hu de ekosi oya no tia na se won kwafa ahokoje omi gina chi mi nyuma ebi ne edubu ahedie ya watoto fie ni ade se na nse wote e ya allege se o se obaba bebo o de bi support o ndisi campaign se ye no kura pa no kwa sika wo betin adi na wo sebe woto chacha onto chacha eji nipa bi nim hu bia ba bia ko ye bia obi adi bie wo chema obi anya bie ebi so obi so na saanu na metene to na Dubai nko dem na media mentene fi nti ba sa ben sasem no ye kurukuru ma se ye ndere sher ayi wo mienu nyina ndisi ne MPP fo no a wo mo wa ba mu ko wo mo wachire no mo ne ade na na ye sa no ediwe ni sa na be bad this time around ye mo mpa ye se ade bia aban no de na no aka no enko ye se ne first one no a chire ni mabutu ya wo no a wonim se ntie ma okọ achira okwa ne neme ya watimi asa ba nti ne sese no we sure say sa one cd ya ye begigi one cd level ya ye bebe we sure say ye de bebo bra de ama o man ni yi wona ya na me point ni wono na me say so bi sam sa me mpa ebo no no se de o maka no nka ya dwempenti enye sa na emum se ko butu dia 2028 amanfo so be kai wo mo say yi levi ma obi ko ya 2028 na asema wo ken MPP ni NDC wo mwana epra o mayi wo mwan so na ye besa akoto abasa de ama wo mu enti Ghana for de ne haye let me ask Ghanaians you say NDC buy which is 2013 John Dramani Mahama memo Ghana for say 2012 yeah Ghana for say hey your friend say Mahama de or your devil Mahama mamonye ena ye to abayi MPP amanyoko ne ba ye papa Nana Dankwa Kufuado ena eda enimu ena omo so ba ye no Ghana for say o kamia kwa say Mahama aban no ye chen Kufuado de impo ne ya sa to aba asa de John Dramani Mahama eno na bibi na menim say Ghana for be to aba sa Mahama nsambra o enti ne ya ne ye ho ana adenti na ye nim say weinya ya ye ntena ye ho ase na ye nchange aban na ye mfa enhwa de ana Ghana for asema me kan mo ne menya adwene eno mo ne menya adwene me se me be pe ma ye because we ba
me be pema na wabe wiaye we ba no wabe wiaye na we ya be kata so na we ya yesei na akọ na aban kwa besi sa abre still na Ghana ye wo gold ye wo timber ye wo bauxite ye wo diamond ye wo bibia nka every Ghanaian bia no eno sa abre say nka Ghana ni bia GPA 21st century Ghana ka Ghana ni ba bia GPA look at the number of resources aye wonya ba ko nyamienu nyamiensa ho enti ka sa abre nka Ghana ni ba bia GPA nka che ya na Ghana ha ni GPA ma Oma mbembe yese Togo ni Cote d'Ivoire mkumu yo mo bejeje nkakra keche kenche ye eno na nda na meka chem se me be pema ye bi no matem ho agum so no 47 ye mde mo be yini mo nko pesika mbeta mo ofechi me ambete party na party no mo boshe dika se Ghana ni ba bia wo ba bia de go che unto bi wi asibio o lifetime nyina afi bia me free che Sanya sa makasa monto magum mo se monto ekura donko ane yeta na chi mekura wonya ne baby koi ayarekof okoka na odi ayagoro mia minu akufia palu we anya ye hwetewete wonti apalu nka bi enoi CPP kura kwa amenkuru di animu ba kura CPP kura de se ekofom che party bi e wo mai enti wo mani mere eno na cheddar Unye sure se Ghana for much da kwanya ebeboa tie senti America sa no my system ne se om ne wom dada om ne buy om ne wonipa enka se di osi pagya last election no nankeye se on odi ted Trabosumpa ma cha de two again ye hu ba bia no ne namumpo yamanyosem Ghana yamanyosem no on se 2020 odi said ndinki pushi ye ene bia sabe wa bedi sekena on sana nke ni da so abem se opuchiba chada ted yodi ye o the next election ya hwe nyame amu aba bia chada be kwa kodi yi papa we mu de NDP no ne ha mo ne bu okra sisi edu okro miskam register because o mu nim se wo ye potential se da ache o be timi a register kura no a na wo ye businessman ya pull me that tim fachire o mo calculate za na me ni nyina o fish abri ya ni wiku from left and right sides in the no you know now politics afono ndu ko no so be kwa kwa no answer ye be ko ye next topic ni so mama musa o question we ya manyofo no omu boa Ghana na so mu di Ghana ewu amanyofo de Ghana de ye be ka se omu boa ye kakra but would it percentage ni be 30 70 30 no no na boa ye ene so mudi ewu enti omudi ewu enti so be boldly and say America say an say on say e ba bi say emra hyemu no a say the economy no asia stabilize wasomdwe mu ne ade say ni nyina credit no economy is stabilize am me because fair yes say yatiti so you know fair no bebre na chesa yes so emra stabilize okay menka say economy yemra na stabilize no stabilize because yate ho ase wo democracy no say wo de se nyekura si obi betwetwe de ye nyina ye mpene ye memfie na enso na ye mpam no nko se wo hwe amahoro so asem ketua bi kura na ageneti ntokwa na nyame adom ye democracy no ye ti ase se no momi emfa mra kwa so nti se court kura be zi nipa no de asem na ko na wate ne ho ase enonom no de eye o ma hihya mena ko yi but ba ye mpuntuo mu pa sa nkora life mu ye nwuma semu eni ye nya sika to wode a politicians since 1992 o ma failure pasa ye my Ghana nti ebe ye ni ye besre ye politicians yes remo ena ya na mekan no de wonte ase no we say Ghana for hu abatu and ya so MPP ahwe obia betwa 16 which is 32 NDC abedi 16 MPP abedi 16 which is 32 and still na no Ghanaians no ye nye okay emma ye hu say omumboaye enti mekan revolution asema na eno de was ohima menkasa
They say youth no ye nia brepa. Ye nia revolution, ye say revolution na e ba no. E wo African countries no. Ye hu say boa pa o. Revolution munya ntiase. Ye hu say boa ye pa no. Democracy no ye more. Oh, because ye mpanimfo ne moaye, omo moaye. They are not helping us at all. What is our sofo? What sorry ama wo sofo? Politician a wo ho. Waka se twi nenim sa ankura da se wo ebi IMP wo ye sei. Mo kwa ade we mo nsensa what be that? Enti o sa sofo ne hyase. But enen de akoba ne se Ghana sofo no. Kamia say emu be 90% as politicians in echi. Enu mu na ne ye beto aba we want. Me sin sorry bi eja dem kurum asabe ya meken. Yes, oh, Marco, a sofa meeting. Say, Antoma Manuku, we. Or more, your margin so monpenny. Yet, be make us say, I a pombi. Make us say, I am so be a band to my about meeting about dinner. As soon as you say, Oakland penny. Ghana suffer, ye best shrem. Yen sada yen sign because ye nim cathedral and hun send some bebree. Ye best shrem say, a do timer. Mumfa mo nan si form emma mo nsori ma mumfa mo nan ensi form emma Ghana kamia ko yesa asese sei no munyina mo ya ne politicians na yepe ye ma mu bidia na makama no atum de papa e wo he wo se mo ka no muntimi enka na chese mo de ne nam saa na fe anim guase na na mo komu na mo je so ye besre oh eno na ko twine nim pia wa fare bora fe no azu dije mbam na so beti ye besre say ye first ye to abayi mu a the main priority was some mumfa money hwema ye creating of jobs industries mu de mum bie njuma even private sectors ne kra no mu betimi no ma negotiation na mo expand o mu business am mo say na Akufo Addo de ye friend say one district one factory buy you know nanka ye very good policy a empo no say nanka wo de ma even private sectors ne kra na ena ko mo de expand njuma ne ade na ebeboa ma yetimi employ more youth nenso say sika na ye be release dia ba no ebi ko ha kakra na beba bedu nipa no ho no beba bedu nipa no ho no na ye kituwa bi o de ye yenye o de ye bibia enye asa na do policy no na a very good policy one district one factory was a very good policy mikro kra de bi no ho me ye be sere ye mpanyimfo ye be pamo chew me de me constituency me hunu bi Odotobiri constituency MP ana hofo monfre se bi o mesi bi ye nkura ase ne ba bi na me ma nkopa ahwede a ene wa I'm sorry na anye saade a mi kurom eni nkuro ne ben ye ne pa ne de Jacobu area monka se one district one factory bi wo ha wo ma no kwa no na da okay but no ye second topic no ye rot ato force which is finance minister wa ba be kasa pa ai ono abi ono ye abi ato Ankrato Ankrato ye biem Ankrato e de aka kire eye new snake board catch o mu pempen to pempen say obesre wo mo say when obi anton state assets amma any politicians wadwen che ne say wo ho oyema enema ni bi wo ho ani ye kananado one district one factory akwede baya na laudable idea ni padodo nyina ta ne chia ne say papa wabin ane pa no de bebe ni wi achi kosi sei menyini se atoforsen enko a na nya saa idea we na de no so kra eyemra da ho a eni se senate photo adenti no obo senate din because affordable housing no ene saa project no so omo ye wi a normally no any estate no a aban sisi no various communities no omo ni ejama omo ton eno nti na to force eboni omo die no like affordable housing ne dey say minim say state property nti why is it that they sell for individuals so omo sell it to individuals no ka say state property ne person ye ton a ne say aban ne makwan e ma yetimi ton makwan si ye ton di ye beton so a senate ne de hye wo mo nsa enti ne ka se wo hwe kurum ha de no a eye eyija ho de no saban no start eton za bi kra dem zo ko a nya de abenya bi ache eno senate fo na eton so ho eno wo ka se mo nhwe no ma anton ama politicians na ade no enti na mane kasa se de enti wo kasa ne se on se perception no ye se
Ghana politicians are corrupt. Okay. Wie sika kwa bone so. Eni mpodie onwia no. Okọ politics mu a benefits wo mu no. Emunya wo mo ho ntem. Enti no, se wo san akoton ma no na perception na wo abonten say, Ghana politics de ene obi enkodi bi ne mu ode no. Na wo mo kosom no, na nye saa na tenemu wo mo kunya wo mo ho. So ho. Enti se ye hyemra to se nton ma wo mo de ane ye ton a na citizens ne beton ama wo mo. Aha, ntinke louder na asema okay no eno mami nka bibi wa ene asem we ni nto asomu kire say wo say you shouldn't sell any state property for any politician. What about the politician ni we ska de ma ni nua ba ne wo fa ase e ma ne de koto ade na enye ska na no wi ade akoto ka kire won say no your friend akwasi ko no gina nkwantia system. Your friend say akwasi ko no gina nkwantia system. Akwasi ko no gina nkwantia system. Wow. No ne Robin Peter to people ya. Won say Ghana politician bi aye japade ma wo se wono ane dia. Ne yire ne wo fa ase eda na dubu ahene kura no mo bodi no se yampa won se ne yire kura ho beebo. Obia ye japade a ne yire dia ne madia ne wo fa ase ni nua bi dia. Wo mo ankasa dia sebe wo mo pa cheso wo mo mobra. Enu ti ne ya no mo declare wo masese na ya no obusuru no. O mu ntimi declare because ekoba ne bi ko frem na da che ko frɛ no a nanim begu ase enti se atofo sen kasa nka ye the right direction but wono akura wonya bi ada che obeto I'm telling you brato wo kan kura wonya bi da che obeto die ntom nya bi obeto ne se yes state property wonim se cars no a ya na bonded warehouse no ye can say ye kobo no auction ni nyina say ne abanya je de ya aban de auction cars auction o ya fro se beto bi da there be nka me wo de abai de saa we ne be ye ho into detail because it's alleged say politicians na ne auction cars no e mo ho na mi ja se wo tu ya fro se to bi da tinga de ka ba ya se nanka hwenansa ne hwehwehwe na mo wia we mu ya de anye yikura o de wo mpomenka so opela nkrusa o de ma aketo e be fata o se wo ko fi ade akode abadwuma so no man no ye de enya som na bi ne yesom abronko an ye na anye yikura ngom to auction cars ma presenters agana journalists almost sorry ade enti amekoka so say fourth realm of the government term almost boa brofo kwa ne da so say presidency fluwa neko judiciary neko parliament na ba ensencho adwuma masa title no munyin firi o ye kra yempe omo ma adenti no miensa no yetua wo moka na ensencho for de yentua moka adenti na wo mo miensa omo ko fia ye mo benefit omo wo ma ye mo car loan housing loan what is your man ensencho ni bi housing loan da so enti no eniema na ya no mo ye no mo do mo no na Ghana wo mu di enwa go etina mo mafa journalism no as the weakest amana des no because omo a wo mu ye ba mu ye ya nso so ebu ya ho so onim so on cha de papa bi me bi aso so na na be pe endi akoba sensencho for ndo na di politicians echi wo ye no ye ne yesa masa because of kakra obedience fa dan kontompo for no cre bokro no ebi formachi omo akra ne politicians nam no omo formachi sa ebo omo kro onim pa say ade politician yi nye and so still the person will defend the politician they will defend him kakra obedienti se kakra obedienti ko twire ni mu anu apamo oh Ghana so eni za to fortune me ye nton a nka ye no ano ba bra to se brai wa so nya bi a won to de se wo wa nto bia ene emra na wahye no ebetim emra na wo hodada no ubetia kanye mu amena ye dwuma babra wa unya bi na de kwhye oyere oba unua ene ho aso wo monto de a ene bra to policy na nya dwuma ya semu eno entino na asema ato kan no wo de wo wadwen cheche wo se o enya dwuma na uni hanansia na omo sha se MPP kura tam ya sha se bobon kofo bebre di zo matobi omo sha se bobom dom se sa enya mo so ye ko ye de molest na eba na mo so we tobi amunu afi asem no etete sam no mu jaye
wait muton bi na kakra beka we mso ba no ma beto aso no mso aton bi adi ana o mu wia yesa enye sika obenya beto japade kwampa so no na enye eno de fine ni pa so ye bobra ko ye ni ba se chinchina ade bi ye aban dia wa unim se asase we ye hwehwe nyina wo ho ma ban a ye si bia ye university for dia sei na mwakwa nkruchi no maton ade emre bi ye ni hana soja lai he ya on say ye nsem si asi soja fo no se omo mpene na manfo eto soja fo nsa asem ubehwem yo adwa no wo kopa bi toy ni aba from bosi eton na wo betia ko gina soja fo no se wokoto ba omo ye guru suom no ye politicians a obeka se from above no omo be wi omo akototo eno no na to force e kan na me bisa brato se brato nya bi no onto dia me support no wa nyame adwuma no nya bi no obetopa so akofro bi abehye na ti se tomam fafa na kotobra na me nyama ade dia enya adwuma okay eno mama sambra osubim MPP NDC omo ye nuafo ano omo ye ntafo omo nim de omo ye oman no omo nim amamuo omo nim de omo ye oman no because ekamia ko yese we wo position a no ya ade na ye kra we ne be condemn ne se nye no wa ya tutum futro gugana fo ni ato aba ne ya to atia saa ban no no na ba ono so ba na we ni so abe wo no ho saa ye saa na so mo de Ghana fo adwen di agro nti me busa se MPP NDC no omo ye pe anase ba ko ye chen ba ko anase enidaso bi wo ho no ma se saa two parties we no in the future no mo be boa Ghana ebre bi atwam de na perception no wo se NDC ye eche MPP ene mere bi so ye ko ba se se MPP fo na ye pa o man no ejapade de interest wo ma o mbetinya ye ne ye but esia ye wo mu de Ghana ni bi o Kenya me so no kure bia be ka se MPP ni NDC de o mu ye nuafo o mu nyina emoa o man no senti e ka sa ne se sa petroleum levy a atofo sen dia be ama a vindicating some American ni nyina se na yi levy wo ho na nye ekum nipa ama Ghana fo ho kire wo ma na wo de energy levy ba na kokko banko na dede ne banko wo mu nyina nya ye nua mo krobofo ma enti kokko ba ni dede ba wo ye nuafo NDC ni MPP wo mo hyenta de kro de enti kro America sa unje sesi a case bi e ba te se ye wura wuntumi die akoye politics o ye de nya mo eja mo na de mo yie sei so ebre bi nso atwam ye chi wo yo mi mo no ne ade na mo ye ba akono ye cheche mo dabi no mo ja wo mo ejam so mbo mo ni chi mo se mo ni yidi akuduru ha mo nya botre mo so mba no ato aso mo ye nuafo mo bo man no kro no pe mo che o man japade pe mu na parliament wa kra enzem ntimi nsuo se tore bia se o mo ahu na committee we kwa na se brown envelope ebi se na ye white ebi nso se ye boa na ye dedi sa nke ye parliament kra de kamen kwa men pa bo anka sa ntem no kra ki ni se ka bi di fa wo mo na nke ho no wo mo integrity na gina kama hwe police system a ekro se IGP mu a no wo ko na ono na yonkwa posifo bi posi botutu edi nachi endira mparo ba wa ma yewe asu yeyi no so wo mkro ya na ye yo wo kama asama wo kan ye mede e kire se time a yeyi dampare free ho no na police fo ne bi bose ye because dampare yi omo free kwan so sa 11 cd ne sa sika ne ade na omo jeje eso tse as soon as say change of government buy ya ye be yi dampare free ho no I saw ye nyina ye videos wo krom ha police fo ebose police fo nkoda na o ma ba fofo police fo mpanimfo Ghana ebose corruption ne dey if the politicians and the civil servants for no so omonso so bo man ne kro no make a choice obi o fa abamu bibia o politician o ta na chi otimi awia ama otimi awia so wa anya ne sa ne woni
obi abete se achi ni bia no ni chi because no police for no mo hankofo okromu ha pa o why no mo use o matawe no mo tumi e di bully enipa anyhow and Ghana for so yempe law no ye ne 99 laws no after all we are driver sua kakra omo mpenti se ye chi wo ma they do whatever they want to do to them omo bully omo sa na aposi die mre bie da wuni mra do so sen ko fete no da onjo be cho eno o my system ne sa so duru afa ma mi o ndi wa be duru wa afa ma no no na aye tamfo no yes adena na me say city gas ya akra adena cars ne bitimi gina ho lodu na bi so ntimi nyina ho lodu wo duru wa be tia no pa no wo de na chese the holding ya mark we dem ma na chese traffic achi we achira wono de ono onfa ho ono na so wo nti no gina ho wo yie di ntia na kwa ho nti no gina ho o mo yeju o ma kwa na boso mi yentia ne ka na wo nya wo nsi die by force eno mama ka se mi cho police for ho omo ho to omo pa chen ada ayi omo ho to omo pa omo ho to omo aban ni hwe omo yie minim de na de adwuma de nyame adoma yenka enti se first enti ye be hye Ghana police yesre mo civilians no so mo ye Ghana de hye ma se mo ho to mo ye ba increment of salary mo GB fine mo loan so yes your police loan or work here for you near the amawa without no interest in that so security for interest beyond na so nti de mo ye Ghana for no de ano eden papa police adwuma de ne enya nka o mutua bribe na eko se de o ma na eka mo se mo kopa ye gem bribe sa na mo kana bonto ti se mo enya no kore de a munyi sa yi ni fro na se no kore na mutua nso a se no nso nti na mo so mo kwa o se me kotemeka wote ka wie no kro be pemfa so okay ma menye em say Facebook comments abayen kenkan kaka Armstrong Dakon or see keep up the good work your friend say men good okay on so hello Lamando Joe on so say more fire oh okay ya da munyina mase ubetumi akipo ado comment na ba ma ya kenkan de amount kama eno na ne kra Ghana sorry madam bi wa America also akọ comment no wa nka ma no eiza oh ene ya na so ya brand sa US no am say titimo from online ne free anopakusi anadwe hwa no ye da mase abuchife no ye brand nya ya bi Yebre no me no ye chiamo pa makwesi okay banto guy okay eno yebre na nya ye binti no wo de wanu besi amaye na ye nhwe medema no sie na de meka ne se o se Ghana fo yehunu se saban bia ba na o wachi no o se obi geto enya oba onye to a mom yansi ne hu me yento aba ma no wo boa oba obeda no kokua nanta twene no wode fofraba because without a to no aban no wuntimi nya ban ma enye sebi ndi atofo se ubotom sika na o se yija se fa be chechero ma wuntimi enti ene mo nka no kwese ebi eto we ni de e wo soro dodo enti ye ba ye be me na ba fom ana se we ni nye ye de we be ba be hyemu a enkoya de so anche ba akono fine ne won ko ka se nye eno ma de so aba na aba na de so ano osama emube yeduru ete se de yi Egypt mo echechere so a Pharaoh ne nkofo echechere so a Israel for ne dia ene nyankopon be bisa o de mo se samo adwene de ye ni nyina so de be batemu mu se de osenkafo eka no bio mayen ton ejapade ema politician no mo na mo de mo anu akon na niam se nyina o se ke record o enti daachi bi so mu bi koye bibia na nke afrato force na koye dance ni se ka che wunua politician na woye NDC ni se de waye enye ka che wunua MPP ni se me na me kan se mi enyina che mi di dance etia okoto ha na nka makoto na ho den na kosoro na waye na dwuma kama na wokro ya sa ko gina ho na ko defend a judge no gina obede na ono ye nipa bonini no onde ontwi nipa na so na judge ye ono kra odi asemi kra ya to no sano na me chiro say Ghana de ye wo kwan twapa me bi na so ono de we nipa bonini ba na ye wo a wo hye ne de wo kan so ho ejima ye mpushi institutions no mo nye ne a omo ho be chiro because of politics hey Ghana
ene de enu ye beda wase papa ne de wa pensen nsem ni mu e de amaye yie pa ye bre no enya ayebe bebre no enya ayebe na me sai e kai o se uye kuadwuma bia wo ye se wudua ntos wudua mako abro koko bibia se wo penema de agu eye wo no baye no so ama na so from na wate so abanya sika de agu botomu dia eno an eye BKH agrochemical Ghana had the 16 regions ne de bebia wo beko bia no ubenya eye BKH product ni bi ato ewo ho owo dependable ni product ni bi no dependable say wadua koko eye odo ho to dependable so a eye ke BKH Ghana for da wase ye papa say wakofa eye production kunwe e de abreye na dependable no se wadua koko ye fa no koko mojaduro wo de fa gu so koko no be so doso from e de amount owo hia kate esoso ewo honom se wadua koko no emoa na enu omudidi koko mu ne ade ni nyina wo di gu so a ebe kele ni nyina ma koko na nya hoden anyini from aso from e de amount owo eye strike super so ewo honom se wadua makoje ne se ade bi efe na to so de vegetable hu bibia no strike super ewo ho e de ma wodi guso a ebe so from ama wo no baye no anyini kama aye fefefe e de ama eno cabasit BKH wabo Ghana for say do makua ya simple kono kuaye aye kama cabasit eso ewo ho ubetuye wonu nsuo ene ewo ne powder wo no baye no ebeye kama e de amount na me fasa akonya we so e de achia eye Fabio Rains a o kire ade ewo Osei Tutu Senior High School a wo ye physics teacher Fabio me chia wo baby a wo bia Honorable Jerry James Suka Jerry me chia wo baby a wo bia Oforikom MCE Honorable Sadat ayeyu yenim se wo besom sompa e de ama eye ompotamu ene my Ghana ye chia baby a wonsoso wo ebia na nya ye be time no aso me di dwumadi ho chia me ye mo somfo ohima yong nyame ya adoma echina hia wo Ghana mpuntu so yakra